Ako želite još 5 stvari da vidite, kliknite ovdje ili idite na link u deskripciji. Pozdrav ljudi, ja sam Marko i u današnjem klipu ćemo pričati o 5 stvari za koje bi svi verovatno voljeli da se nađu u GTA 6. Dakle, zavalite se, uživajte. Pa da počnemo. Dakle, prva stvar jeste da mapa bude što veća. Mislim, samo zamislite koliko bi cool bilo kad bi mapa bila, na primjer, veličine mape Witcher 3 i kad bi mogli da imamo puno easter eggova da istražujemo sve, znači to bi bilo ekstra. Druga stvar se nadovezuje na prvu. Dakle, ako bi već mapa bila velika, bilo bi ekstra da možemo ući u svaku kuću, zgradu, u svako mesto gdje ima ono vrata da se uđe. Znači da možemo da istražujemo svašta. Mislim, samo zamislite koliko bi to bilo ekstra, igrica nikad ne bi dosadila. Sad prelazimo na malo zanimljivije stvari. Dakle, na stvari ubistava i kriminala. Dakle, što se toga tiče, počnemo sa nečim osnovnim. Dakle, bilo bi ekstra da unaprede tuču. Dakle, kao treća stvar možemo reći tuča. Da naprave skroz novi sistem za tuču, da moramo tokom borbe razmišljati više šta ćemo kliknuti, šta ćemo uraditi. To bi bilo ekstra, zar ne? Dakle, četvrta stvar je opet o kriminalu. Dakle, bilo bi ekstra da je kriminal mnogo bolje razvijen, da postoje mnoge mafije koje se međusobno mrze i s obzirom da znamo da se tučemo kao i s treće stvari, mogli bi da se snađemo, zar ne? Peta i zadnja stvar je opet kriminal, ali i najzanimljivija stvar po mom mišljenju, to je pljačkanje banke. Dakle, da imamo sposobnost da pljačkamo banku, ali naravno imali smo i u prošlim GTA serijalima tu sposobnost, ali samo kroz neke specijalne misije. Da možemo sad, na primjer, da pljačkamo kao u GTA 5 onu radnju, to bi bilo ekstra. I naravno da bude teško da se opljačka, ali na kraju ipak korisno. Ok, dakle, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako želite još 5 stvari da vidite, kliknite ovdje ili na link u deskripciji. Do sljedećeg puta, vidimo se. Ćao!